I na Omenovcu kreće radionica rastakanja. Vodstvo je Milić za 2 boda više nek Jure Rosić. Nakon nje kreće radionica natakanja. Još malo, ok, stoj ravno, spusti to, dodaš mi ruke i ostavi mi ravno, ne smiješ se savijati. Sad spoji noge i sprsi se, to, drži se čvrsto, pusti ruke i evo sad on snima tamo. Evo ga kum je poletio, leti kume! Ja ću raditi čučnjeve s tobom, može? Stoj ravno. Jevote. Takav nam treba. Još jedan. Ustajem, odustajem, pritiska me kao pegla, javi se, pojavi se, dodaj se, truma, odaj me. Ne pele na dan, još te mogu pjesmom buditi, ale god se pojavi, jednu želju ispuniti. Dakle, pozdrav ljetu sa Omanovca.